Mekhe Tata ugodo Khathide Fuwangobe bambe lapha bhuti wami bambe lapha mholo wami Mandlakazi umholo wami na bhuti wena sekuba ilolibende lo okuthiwa umzala bani ubiza kabantu wemzala ngizoba short nje and very simple no two bafowethu ngizwile inkulumo zenu maniphawula ngodaba lokuthi ena ingabe umuntu osuke elobola kumele yini ukuthi ayilasuke elobola khona no two futhi impendelo zenu zi right mina ngiyavumelana no two indlela enibeke ngayo no two perfect all right angiselapha wena mzala indlela okhulume ngayo ukhulume wawumuntu ofaka indaba yesintu imake mfethu ayingicela abafu eMzansi mhlawumbe sinabantu abawu plus or minus 70 million and then bese kuthi inkolo yobuKristu Christianity ithatha about 85% of the population ayizwe ndaba so within ke low 85% kunabantu isintu abasigcina kunabantu futhi isintu abangasigcina abanandaba funa isintu so awukwazi ke ukujaja abantu ukuthi abenze into oyifisayo wena mina mgilo wayifebe ngeze kulomhlaba ukwenza into ejabulisa mina so whatever ongwenza ukuthi ngijabule kulomhlaba lo mina yenza khona yabona I consult like with my parents first cause banga uNkulunkulu bambala emhlabeni ebese ngenza lonto leyo ke engithanda ukuthi ngiyenze so awukwazi ukuthi wena ngoba ena uthi isintu sithi le phrase ethi isintu sithi amasimba lawo cause asikho isinto esithi ehambani nilale nengane zabantu nishiye ebese nabe ngixoxo manje nigude kunakeni isintu la kumele ningasinake khona nala esinanyamsebenzi olutho khona kodwa la futhi beniseke khona lento leyo aniyezi nina uyangizwa ndoda wena mzala mbumbulo wena so whoever who agrees with you nje anginendaba nabo umuntu kulomhlaba uzokwenza into akayithandayo ngesikhathi akasithandayo yekelana ukujaja abantu ngeenqomo zabo last month bengise Friday ngi-invite umngani wami eGhana umndeni wakamini ayizwe ndaba ushade nje umshado omhlophe waqeda isinqumo sakhe ukuthi umndeni ufuna ushada umshado omhlophe nje